I say, we are ultimate. If you are depression, if you are stress, and I'm a side idea with the number on family and check. I have a laboratory center, a test of women. Nkwa Medical, you will come say airport runabout, mesdames. Eka unkwa dia, eka mewo, otamfo neka unkwa. Neka masekura, missing neka unkwa. Now you can watch your local Ghanaian movies right on your mobile phone. Simply download the Kumawood mobile app from your Google Play Store or Apple Store. Register, subscribe, and watch lots of local movies in English and various local languages. You can also get access to the latest news updates in the entertainment industry daily. So what are you waiting for? Join the fun. Download the Kumawood app today. Kumawood TV aba Amansane yena yedie Kumawood TV aba Amansane yena yedie Sini papa be na upe bi ahwe Amansane winya no baby ya Kumawood TV Amansane yena yedie Kumawood TV, Amansane, yena yedimu. Eka unkwa dia, eka mewu. No, Nkwa Mmere Medical Limited. You will come say airport runabout, Kwanya Kobo Kromo, Ultra Police Junction, and Nkwa Medicals, and as a hospital, you will come say Krodu. I put a see a mission say that the fire and so abwa in Kofo do I how need can diseases. Ye share your repeat say arthritis and no pemoni and casim sasabro is here there will be in some of I was a shady few dislocation of any of the bones or joints. What the bakalika wow amato. Make us say hypertension and now when you're diabetes and now when you're kidney problem or nice attack. But modern brand now only ever 20 years. Now you will immerse some quite a year, Juma, and yet no quants you will infidel a whole law on one. And they check the Peduano, your laboratory sector, and they share the Peduano, the Moja Muya, dear air coso, and Sunday a true account. Sebi ya kusia ufie ya fomu school akosia die ebi mo fi tech ebi mo fi china ene ya kan ye boma ye boase ni padodo bi obepa ye nchen no erade be fa ye nsaso e de apoto ama won eti onua wo hweme o pebe bi akọ o pa ya resebia bi akwa tutu na mo bra Nkwa Medicals Limited ye wo Kumasi airport runabout kwana e ko buku na say am to akwa ne so no with my friend telephone numbers now more affiliation na se mwabi ana how be a show so to me cabra never be fire so abwa ama hoto apa any abusiafo any nafofo nyina eso Nkwa Medical Limited a physiotherapy units and ye chere uba ya so ya wo yade am du bra yesa aha massage unit ye wo machine I did me a beer, the children penny castle, and I say, now also the joint area, and outside and China, your UV light machine. You did that truly panels what say, Emporo, if you are not beating the blood vessels, no, the PSC in one plot swap, a warm internal, Emma, a Mujano, it's me, a deep of Sunny. So, Obaya, you will have to be yes, and yet, and blue and one. Nkwa at the bar, Kumawood TV, so. A bread do see a media actually Nkwa Mmere at the Ebro. One mate nephew Sabria could send on watch a bebo. Now you made the Kaise 1 hour so as near the Medi Ebro, a Nkwa Medical Limited. Or more and also as the Madani die a day Nkwa Mmere you made at the Ebro. Yanet Dr. Penia or no free Nkwa Medical Limited. At you may come no one as sign a better come afa yapumden penfo so benyo ani free ade ama me ne wan senyi na eyade enunti se dane dan na wote apumden ho nsem ne e ka ne se ya enyiwa fidie mfi ho
wobɛtwe akonwa apini afidie no na wobɛhwɛ anaa wobɛtie saa bere fa phone afrɛ wo nua no mu namfofoɔ ɛne wɔbusuafoɔ nyinaa sɛ Nkwa Mmere dwumadie ɛbrɛ aso ɛno nti wɔn ntena ase na wɔn nhwɛ na nnɛ asɛm a ɛda pono ti yɛbɛdwendwen ho no kwasɛm ni ɛɛda yie na ɛnnɛ asɛm no ɛkɔma mmaa kɔma mmaa pa nuanom mmaa yɛ maamenom yɛ nuanom mmaa deɛ no kwasɛm ni mo anam deɛ ba asase so yɛ yerenom ne mo yɛ maame ne mo yɛ nua maa ne mo akwa bi san kan ɔsɛ yɛ girls ɛsan ɛne mo nti mo deɛ yɛwura baabi a yɛsan ne mo a munni fie a efie abɔ nti ɛnnɛ asɛm no yɛ ne mo paa ɛna yɛasɛm ɛkɔ ama mmaa na emu yɛ bɛrima a anyiwa so mfiri sɛ ɛyɛ mmaa nti metwe me ho daabi ɛkwa ebi a na wɔyere nyi wo nkyɛn tie bi na fa bi ɛtoɔ daakye wɔyere ba wo nkyɛn a wodi bi ama no anaasɛ mpo nso betumi adi bi atoɔ wɔn a wɔyere tɔ da bi na ne wura fi ne ho a na wakae no ɛkae sɛ dwumadie efi saa bere yi a kɔsi sɛ na wɔtwe ɛbɛbɔ dwumadie ne din ara ne Nkwa Mmere me din de Owura Asamoah Dr. Memo Akwaba Akome me so me da sepa me ma ya kono ye card ne mami enyumre ya me so me ho jojo pa Dr. na apome foundation of every human being. When you could be a fact and what's not so and found home, maybe diet or soon, and semi to your soon. You have to feel man in ye, and it has so be in you. And found say why I read that now when you're ready. Yo, Doctor, you're the CP. Dr. Penia and any ding commodity de Dr. Stephen Osu. I was on for ye try home near Jenkrato Abba. Your basis here, the Median into us at the Aman. Now, Makwaba at the Nkwa Medicals Limited, you come say airport roundabout, Kwanya Kobo Kromo, Owura Police Junction and Hwanero. Nkwa Medicals, and as a hospital, a woman say, Clodiemu. I put a see a business at the fire and Sasso, Abwa, and Kofodo, or how only Pebium can Yarawa diseases. Ye share your repeat say arthritis, and no pemoni and casin, Sasabro is Siadia, Ubia, and some of I was a shady few, there were dislocation of any of the bones or joints. What the Bakalika, wow, Amato. Make us say, oh, hypertension, and now when you're diabetes, and now when you're kidney problem, or nice at but modern brand not only ever 20 years. Now you will immerse some quite a year, Juma, and yet no one so you will infidel about law on one. And they check the Peduano, your laboratory sector, and they share the Peduano, the Moja, we are dear air cost so Anthony the true account. Sebi ya kusia ufie ya kogun school akosia die ebi mo fi tech ebi mo fi china ene ya kan ye boma ye boase ni padodo bi obepa ye nchen no erade be fa ye nsaso e de apoto ama won enti oni a wo hwe me o pe ba bi akọ o pa ya resabia bi akọ tutu na mo bra Nkwa Medicals Limited ye wo Kumasi airport runabout kwana e kogu ku na se antoa kwan ne so no with my friend telephone numbers now more affiliation na se emwa bi ana o ha bi e che so a tutu mi kabra na rade be fire so aboa ama hoto apa ene abusiafo ene namfo nyina eso Nkwa Medical Limited a physiotherapy units ena ye chere oba yasoya ye wo yade am du bibra yesa aha massage unit ye wo machine a ye di mi a obi a na chi do pen kasam ana say na akoso the joint area and no side and chin your UV light machine ye did that truly panos what say empo no e bia na bintin blood vessels no baby SC in one crot
ɛwɔ ho ntin no ɛma emogya no etimi edi efusane sɛ oba ya so ya yɛwɔ yadeɛ ho bebree a yɛsa ɛnyɛ ɛnuro bio ɛde ba Nkwa Mmere dwumadi ɛso yɛtwa ho yasan yaba Dr. Penny a mene ne di nkɔmmɔ ɛnnɛ Dr. Penny a ɔda adwumako yɛ ato ne din Quality Medical Limited ne din a ne Dr. Stephen Owusu ono ɛnɛ deɛ ne ne di dwumadi ne pa dɔkme mu akɔ aba bio meje osu bio adwumayɛfoɔ nyinaa ho yɛ Awurade adom obiara ho yɛ obiara adwuma so kɔ so kama na ansa na mini kan kye adwumayɛfoɔ no because nipa sa yade a ɔsare yie mintin me bobodin ne maako yɛ dɔɔso nti obi biara ɔyɛ adwuma wɔ Quality Medicals me de nkyia kɛse ani ayiko ɛma obi biara next na wonyem Auntie Grace a wonyem ye chiachia opa ne tosu bio me yanko baako Jolems Plus Ventures ono na odi sa draw ya ba gay man capsules any concern can me can but draw na good nti me je draw tuma na che say edimu nti se what din na bo modina ko pebi to ye gay man enye ema draw ye me ma draw it's game abromema me chairman sorry for Methodist me san so chairman abusuafo ene me ba young girl ene omo keka ho ina echi obi na Dr. Emra dwumadi so all right ka quality una mama mfo ka quality kra ene de ene hwan wan kasa no na chire mu nyina mayehu de quality eti me da say quality ye clinic ana ebe kan say hospital ana ayaresabia aba Kumasi mfie kakra atwamu na yede esuahunu bebree ene forme sa hospital ye boni din Quality ye kan quality na e pese chance quality care ene ye twanity aye ne quality care enti quality ye kan quality ade a ewie peye edimu ekonanim na ye wa ahotoso ye den ewo mu Dr. Sobodi Emami abusuafo ye sere adwumadi a yedi ebre ewo ho a obetim de WhatsApp na obetim de WhatsApp message ene SMS aba number ne 0547 77199110 0547 779110 text message ebeba WhatsApp message obetim de aba ene wasema ebeka ho ensem koma ebedi ho ni nyina no obetim de wo wasem bia wo bia e de aba doctor wa ha ye be ansa kama pa don't be the choice. Very good. 89% for 80% for ebie wona so ene wona ni etie ensema mede mo Quality Medicals a group of doctors a doctor for nimdifo na aka ye ho aye den abomu e de sa clinic na aye den aba now ye dwumadie no wo enkrabata mienu miensa ne enan na ne nyina mu no ye mbotaye ne se ebe make sure say obi biara o baye honom no Awurade be fa ye nsa so e de ahoto ama saa nipa no menua yare bia ne honom ade ba quality a yenya anu yie emfa ma free hepatitis, diabetes, hypertension, stroke, and kasemu mi ametuwo yi ade ba kwa mi enompemu good mi ametuwo djuma de ba kwa mi kosua aye pa no efa nompemu o kasemu abu o kasa ya twist ukotudwa hono anything about enompemu o ba hwa ye do be mame because ye wo specialities dia oye e wo hono ni etosu bio ye the services biaba djuma de sonko biaba e campaign na bruchire na ye ta hu saa de no ye friend home care service o kwa bruchire si home ni ti atwa nyina na se emrowafo no
ne nkokrafo na yare nti wontimu nya hwe bi wo no ye de won kogu bia ba bi doctors wo ho no mo nurses wo ho no mo na ye hwe wo mo but ye gusu a ye toto ye niema entimu nya saa bia no na ne ye ne say we do what we call bed in ye ka bed in na ne pese ye che ne say se me fa ne say wo na se bi wanyini abdul stage bi na yare ato wo kwan mu wabusuafo enya bre emawo ebi kura wo ma meka se o munyina ye adwuma enti o mu frifie pe na aka wo nko a wadidie be ye den wonura wonom ebe ye den ompane a wo se wo ebe ye den ne kolike ye ne se ye be ma nurse abetna wo na wo yare no ofie wo hoda bia 24/7 na ya make sure so be fa wonuro ama wo wadware wadidie se empanye bi mpo ho no na wo se ye de wo wa ono ane bewo na saa no mun kasa obeye maid die no enye maid adwuma okay respective worker nurse na ye de eye wo fie ho ama house help or very good na ani jeseme wo no se yemfa ne se wo yare no konfa no chi na call hospital ye ni problem ye ni konfa no chi hospital be ye arrangement na se breso se o se ukọ reviewer ena se ye no mo link ni nti ye ma unko di lie so next ni na do be ko wo ko no ya kasa awi ya kasa ya yin bibia awi ya eti immediately enti ene ya covid-19 aba ye hospital nyina ehu abeto ye nso no se o wo yare fo bi wo fia frɛ yen bra yen chen na ye ne wonya arrangement ade bia wo se ye manipa no e wo hospital no ye be yama no ofi ho no mo yo doctor medasi pi abusuafo enne asema ye ne doctor e bedwendwen ho e bebobo ho no e female sexual dysfunction female sexual dysfunction ho no adem yeko enne ho ne ye do na abusuafo asem ne ni twi mu pa de ba asante kasema oba woni atenka se bi oba na tenka no akodi achichichi pa ansana obenya no ene no ne asema e ba badwunti na ne me se eye ma asem ne ye beka ti ne oba woni atenka oba wa tenka ti se titisilin fra man bi mu matenka ti se titisilin fra ene ti se je se wo twen wo so na so trrr titisilin fra sa na ti ene sa ma ni na munya abotire nti ye doctor be ma wanya no do simple bema mema bi on kra ne buofu ne yire me yire de woni atenka me ne ne hyiam bia na tenka ma mesrew and the last stop me nti tina se pa doctor ye be basem ne so to asoma me na ye nye fast very good nti ye wo home care services e wo hono mo Ghana fa na nyina ba bi biara wo a wo hia se ye ba quality e be boa wo e ma hwe wagya ona oyire ukunu oba a unya bre emane no ofre na ahomatrofo na egu afidie ne so no ye no be arrangement number ne ye 0547 779110 0547 779110 and 0249 501104 0249 501104 sa numbers ni nyina ofra quality care for bejo felso by cc edi demand 0547 no and na WhatsApp line obetimo send message by doctor obey answer kama pa ede ama yedasipi okay ne tosu bio ye pese ye ntaba no anase clinic no etre ko Ghana fana nyina enti management na decide say ye free be franchising say ye ne obi ekọ nhyehyeye na ye wo ebia sunyan Tamale Cape Coast Takrade even Kumasi hanomo for example what be a clinic enema nkoso ontimunye promotion enuro sem management licensing na isa na mani na ye problem amount quality ye say be ka kire yen na ye ntnas na ye nhyehyeye ye be boa apagya dwumadi na ye den amount ye be brand amount na yen services a ye no eno bi na be ye den obeye wo honomo ye be ye advert any promotions ama ye wo centralized system a connect and a coordinate all our branches together
enti emfa ne say wo tamale wako Quality Medicals wo tamale ya hwew ba bibi nti wo be di Kumase o tam so say wo say wo review but emre enya mamma wo nko tamale bra Quality fa kwan e wo bia information na yenya no wo tamale no sa information na wo Kumase ha no system enura ye de ma wo fa kwan ye hwe wo duru ye wo ne nyina wo ye center system ne so then we coordinate na ya to so ama etu ko duru tamale kro me hu say no review time no so ye no wo ko ya yo say eti jumadi Quality ye di aba oman mu no e different from all other services ye den ye nim na ye boy ye ho modern say ye betima train taban mu enti obi biara owo pe so pe say o start sa jumadi ni bi ana owo clinic bi or hospital bi a enema enko emma no fra homatrofo ne so bra na oni ye metena se na ye nya nhihye say be ya amanfo a owo other places no betima enjoy services ahead ye dey more. That is number 2. Number 3, ye dey something like insurance, your friend membership card. Unfortunately, mantima fa bi amba no. So won saka sa card na oba Quality Medicals fa kwan ye wo bia no. Oba untua folder, untua consultation. Labs bi won ma ye be ya ma free. And what chinu enuru e wo say ye de ma wo no. E ma ko fe ko use no 20% a discount. Yemfan count because of that card, you know. It's 100 cedis na car, you bet 20 cedis. No, it's 80. Hospital be any Ghana had my agent, yes, I had. Some membership card na for quite a branch will be no. Ubeti use I ako. Because of that, you employ sales personnel. They say you Kumase. Eti ye penkrofua. Obetima betie nchechira efa sa membership card ne ho na wetima ko abontene ye ma me papa no akokasa eti se ba se wo frɛ number CB na obia fa na se no bi na wani je ho a bra at the same time because of your home care service no your picking nurses from all the regional capitals and district capitals at train for sa project no. Eti share employment system a Quality ye di eba abeboa ye nuanum binuma sebi omo wie school but enam eniema ba ko mienu nti adwuma sem entum ye den ema so ye adwuma kakra. Very good, very good. Eti se woti yenka bomodin na fa woni kire Quality Medicals ye woni ma bebre a ye Quality Medicals ewo epa runabout wani kire bokro mu ekwan ne so na otra police station ho no ekwan otra police station junction na wonsa benkuma building fefefa ya tworo soro no se wa plaza sa building na mu na Quality ewo to the offer number no penal fra Dr. Ombejo so number ne de 24/7 enum tem bia obefri bia ye befa na penfo no watwetwe nkomopa number no 0547 779110 0547 779110 0249501104 0249501104 ofra number ni bia ofra bejo first do yeah enti jumadia Quality Medicals no a year from Monday to Saturday and upper 8 aduada kosi memre aduada kosi memre pa no motwe very good kosi se enwumre no jo doctor eda CP ebusuafo Dr. Penia oda Quality Medical Limited ano enene yene no e twetwe nkomoyi na wachire Quality dwuma a wo mudi woni akasa bebre nenne asema ye bekan wono anesan de be chichire mu ama ti se wo sa problem ni bia mesre ofa number no wo de untimi message e kura wo de send the message na ono won kasa akwan bem se wo beba na watimi ayede aba
ɛno nti yɛ ba sisi na yɛ ne Dr. Ababe din komo yɛ twa yɛ ho aba na yɛ de dwumadie ne ntoaso ɛde ama sisi a No, Makwaba at the College Medical Limited. You come say airport roundabout, Kwanya Kobo Kromo, Owura Police Junction and Hwanayo. College Medicals, and as a hospital, you come say Krodiemu. What I see a national say at the fire, so Abwa in Kofodo or how Nipeduemu can Yarawa diseases. Ye share ya repeat say arthritis eno pemu ni enkase mu sasabro isi ya de obi adensem abu I was a shady few we wonya dislocation of any of the bones or joints what the bakalika ebeboa ama omato make us say what hypertension and now wonya diabetes and now wonya kidney problem or nice atata but modern brand na only ever 20 ya na ye wo emroson kwa ye adwuma enye no nko so ye wo mfidie ahodo ogono a ye de check di padua no ye wo laboratory sector ye de hwehwe ni padua mu emogya mu yade a ekoso ansana ye de adru account sebi ya kosua wo fie ya fogun school akosua de ebi mo fi tech ebi mo fi china ene ya kan ye hwaboma ye boase ni padodo bi obeba ye nchen no erade be fa ye nsaso e de apoto ama won enti oni a wo hwe me ope baby akwa ope resabia bi akwa tutu na mo bra College Medicals Limited ye wo Kumasi airport runabout kwana e ko buku na se amtoa kwan ne so no obetima free telephone numbers na wo mu afidie so na se emwa bi ana o ha bi e che so a tutu aminka bra na rade be fire so aboa ama hoto apa ene abusuafo ene nafofo nyina eso College Medical Limited physiotherapy units and Uba Yasuya, your Yadiam Briasa, a high massaging unit, your machine, I did me a beer, the children pinning castle, and I said, now person the joint area, and outside and China, your UV light machine. Nkwa Mmere and Uguswa Oshe. Yene Dr. Penia would die Edumekua Yatunidi. College Medical Limited, ano, any etching and come up. Dr. Asamoah Kwababy. Major Sumini. And now come ye din in name a female sexual dysfunction. And the teaching say, or bar, we need a tinker, nothing can a wedge, say, Bibi na wakoye, a dubin one nom, and maybe a ama tinker and maybe same po. Ebi enyinimu na amane mabi se bi die na asie na doctor wa ha ono ankasa ebechichin dog ye ka female sexual dysfunction asie kire sei brofo no ni twi ni nyina okay me da say me san so ma hwefo akwaba female na homa oba na ye ka sexual na sex ye enamu ana say sebi oba ne obema enhia mudie emu ensem da fashion no ye enema bi a enkoyie ewo mu enti like ne okaye no atenka one part of it enti ne tie twemu no ade bi a broni beka say persistent or recurrent issues ye ka say persistent ade e just ewo ho brebia how bia ewo emma bebre so omu ta hunu bre no ne titiro pa sexual arousal say enkomodie no ana enana ekoso no ekutahudie wonamu no edie na oba no anamfa so die ben na oba no enya ewo mu sebi empasum komo die ne enye awo nkwanti ene ye den ye saade no because sebi enim microphobia ma ware omo niba in pastera omushia endamu wunyini wi a so watwa wo asata mo be den obeyeden enti se ye kasa atsena na ye pese de be gina so se atenka
any jia ewom na bibi nti unya no anase ateko ema nti ebasa edin na oba no efamu and ebe won wa say uyi ema du bia gina ho no ma emunan e wo sa ehawo no emunan me catch no wo soro pa yes ye wo ma bi wo no ma be ye emfie num emfie du nie ne ho anase ensane ne da and I accepted that condition na dog sanya ma we na gina wo mu ne omu no mu di nchie mu partners no mu dofo no mu di ehim na enye ni yi anase di ntia good ye woni ma e de sa how na ye den eba na ye koso me bobo ne ma bi so ama ya te ase enti me pese me kan be si ne se e bitimu ye yare that is the physical challenges very good obi won ma wanya diabetes ya ye no operation da awo mu or hypertension or chronic disease bi wo nipadua ne so enti ama organs ne cells na eboa mani nya saa atinka no because of enurobia onom anase ogusu yusunti emanu nya saa atinka ne bi ade ba kwa ade ba pa no number 2 what we call hormonal balance or hormonal imbalance hormones no ye nipadua no nyankopon edi wura mu eno na ma oba tinka wo hono ma te se nedie enedie sebi minya baabi anka me den mewura me pacho wate ase into bi on ma say o me de ja me de mentefe it means estrogens no minim se me sia kan twi ntetie for mo fa ncheme ye wo ade bi won medical we call it estrogen wo oba ne ho especially pelvic part no lanins ni mu ho na saa enema na eden wo eno na keka na tiko ema ne condose oni obi ma be eden ebehia so when the estrogen level declined etiba forma na ama saa epeno ne eni jesron ko na wo senka eba no eko nti hono saa no ebinom de adu na hyehye ho ma saa de no etiko forma na good there was so many factors ebi ye niema ye de hyehye yase ebi ye infections eba ye ho yade ebi ye body nature ye de yekura na ne di mu akotene pa ye niema ne nro bi a ye de keka ye ho sebi one say sometimes one wo yere at least waware bo say what's na say dra na wa intersu na de kana no wrong mema nhunam entie ni ye wrong because yes mema entie ni ye mema dudu na ye ni no atia ne no de ya no de ewure mesrem minia no mema amoye I was a gel and I say sex gel because intersona gel the dog you turn away with the monitor I think so pharmacy shop your special wine so hono Quality medical say they be doctor numbers no friend Mr. Abusiafo enam common the pa bi ani Mr. Bema tie bi eye mass ba wonsu tie bi bia ne se bi ya tetente so sa madam bi ya friend tew why ye no ate enti mesrɛw frɛ doctor number no 0249 501104 0249 501104 ofra yɛbɛgye wo so na baabi a gel no wobɛnya bi ma ne nso otosi hɔ a esi wo mpɛ atifi wohwɛ na hɔ yɛ dry pɛ na wayɛ dɛ wawisu na aboa dog to awon nsɛm so woni ma sɛm no kora sen mi o okay let me I mean open mo kakra and chill into make us intersu no etimo ye one part of it you see COVID-19 by World Health Organization e dia ba say obi kasa wo ho a obetima ye den enya bi it means infections any virus ewo yanum it the more now we what can I say pure one
Well, bit of VSC, I want to what my kind of simple. What I it is a best infections be one. And then when we to Moko Obano. In fact, a man Bobia near one of the places infections, ne virus, a timopa kesepa. It majority of them no when your infections at tiny per much. And I work against the cells now. A woman here very connected to sex and reduce you. It is honey panel. No one is or yet or down. Onya for Sobia. Near Tosumiansa. Is psychological and social issues. Now, our real money be a Timothy. A man money to abuse a man, I will insult and Casafon. Casafin. And Tabasana at tea of Banu Sunsun. Obanichan the corn, no, nothing can't tickle. Good. Very good. Now, it be a pampan be a one whole. You see, we meet a whole lot of challenges. Obi one man na ni nyini mu no obi ma bi share no ene ne daaye enti ama ehu atone so ma tisa asem ne bi obi kra fair complaints good enti ebasa sa desire na o se onya de ma ni kunu no onya communication obi one na obi ma no kwamba akwana mi ni so akofa young girl bi amana ha oba no it is psychological na dream mu no what decoding na adwen no afri saade ne so enti bribia emfa ho ne wa hoden a ekura asema emfa ho ne emre tenten a bebre e pretend se bi o ma babaten yan yede na nyamba sebi enye se oni oba no ho ma na se aye toro no chese ne ho aba no enti sa enti ema bebre e kosa tebia no mu e wo na worry mu na enam se yen kan ho asem ni enti omo accept situation no as part of life and di wonya se si I be say wo bie telephone atoma ni pa be free e mema no kra betuma free account na na call for say Chrome TV and course any messages e buy no I was shocked so wow it is how we e wo oman ni mu Semi who crossing COVID-19 enti dog na de o kan nyina so obi was our problem na o tie nyina no omra quality bracolike enkoto do bi mfa nhye wase enye do na de hye wase na ye solution enye na de wo horo wase sa enema no kra ye de ye no sebi edru stage bi wo hono ma ebi wo hono ma no si seminar so na enye ma wo nipadua no se wo use that particular way no me ba cho what I say minimum obi a wako use sa na mani bia na se nyina pro wo enti e basa bo modern hospital my doctor all show no on approve ma say okay go and buy this go and do this e be boa and pro doctor Mpachonti wo mu nyina se de okay wo mu nyina obi a ne ba wo be ma na dru ana obi o ma wo hia kasa kire obi hia counseling me anyem obi a ba me chana me ma na dru me tie wo kasa ne wi a yetimu ho fa ko a ohaw ne ye den because e ye adwuma enti enye obi a na ehia duro e wo se ye de ma no e ba what I say e na enye obi a so na ehia kasa kire obi wo no ma ne de na yare especially those with hormonal imbalances and any de ehia e na normally a man wo ba ko mienu a almost sexual drive na ye den active for omo wura monopause stage ni ma omo sexual drive na ye den e decline e ho a etimo ye den efroba okay it is believed say if 40 years e kono oba bia sexual drive ye den but it may interest you to know ebe won want to say ye wo bi won mo do 40 50 still mo de ne wo so e wo so eno ntimi sel mini a wo hwe me ebi a wo otu TV un sisi o pese oni doctor kasa number na 0547 779110 0547 779110 me so eno de o send message ne ba sisi a doctor or wa ha na obetimi ahwe wonsem na ansan ana bia matofo ne nso ye bia matofo na tum na wonso afred de wonsem aba ye wie dwumadie ne kura na number say de atodwa na obefra doctors
doctor ne na busuafo nyinaa bɛhwɛw yɛtie wo nsɛm deɛ ka nyinaa ne sɛ fa ya deɛ wokɔdan na ɛbra Qualicare Medical Limited doc aya na ɛhwɛ sɛdeɛ wokan wɔn mu mfie kɔ animu paa ne deɛ aya na ehu ne sɛ wɔn ne face more challenges no ɛyɛ den ti na ma saa deɛ ne ɛba dodoɔ saa. Yeah, because onipa bia wunyia ye cells na ɛwɔ yɛ mu no ɛne ye body stature no ɛhyɛ ɛsesa automatically ɛsesa. Once you are bra wunyi no o start enya saa ɔhaw no menopause ɛde jimu awo family issues na there psychological issues all those things ɛba enti ɛma bebree hɔ no mo do saa stage na ɔmo ndwen sɛ bi ɛna mu asɛm bio patcho what you say but ebi so na nyɛ yare normally I understand them enti ase was say yeti ase ɛwɔ yaware mu ehu ɛna timu de saa how na yɛ dan ɛba apart from obi ɔwɔ underlying factors ebi a wakɔ into menopause ana or diabetes bi or hypertension bi or chronic disease bi ya ne surgery bi ya ne operation bi patcho what you say ɛba sana automatically saa nipa no ɛbɛyɛ resistant to sexual arousement or sexual attractiveness ne konya den na ni magye ho bi ɛwɔ hɔ no but ye saa issue a yɛnim wɔ ka ho asɛm ne ebi wɔ hɔ no 25 years or what's that problem efia doni nu ɔyɛ young kra ɛso 26 years 30 years 32 years obi kra yɛ obi wɔ no ma yɛ nrepo no da enso fi so ɔware yɛ no onya atenkanda ɛyɛ yare ɛntena se ɛbɛtima gu aware yɛ ɛbɛtima sɛ wo nature no because saa excitement na wunya no ne nyinaa wɔ nneɛma a ɛyɛ ma nipadua no esiesie nipadua no ɛma nipadua no ɛyɛ soronko do me pacho on so obi on ma on ne te be me bi o ma on ne te sɛ ɔbaa be bi on ne te no onim sɛ de esi ɛnamu dwumadi onim foreplay no onim enti sɛ ebi a ufiri ne nkyɛn na ebi a ɔyɛ boyfriend moment a be free ne nkyɛn abɛkɔ ba afufuro utim sɛ ebi a deɛ na wɔ ne nkyɛn first na utim ma unya atenka ba do ɔbaa ne nkyɛn sɛ ne timi yɛ ni ya sɛ utim nya atenka nso last year yɛ wɔ records hɔ no mo awarefo bɛyɛ sɛ 80 to 90 ɛna yɛ cancel ɔmo ɛkyerɛkyerɛ ɔmo nneɛma a ɛwɔ sɛ ɔmo yɛ ma aware no yɛ den ɛyɛ den na ɔmo nim ya na ɔmo ansua on sɛ yɛ abibire mu ha na yɛ Ghana ha no yɛ nya sex education okay ɛna na sɛ aban yɛ sɛ bɛbɛ school ma akɔyɛ yi yɛ condemn bebree make ofi musuma condemn da because we have danger part of it say yeah they nim ho nim die you nim answer wo pieto asa your nay that is it but say you what nim die no wo pa e boye masa o ye come asem no yes so ti eba over ebe kakra senti esua sɛ o hya ase ani sua wunyini no na nka why perfect so make no be lies na on YouTube yeah bre no nti abusuafo enche bia na ye bia o matrofo no atum now so de wadwenkyere aba by cc ne de ubetim de WhatsApp message na SMS no aba number ne 0547 779110 0547 779110 now the message na ayede aba sisi ye twa ho agenkrato aba ye ba nya bi o ni pedue mu kan yarewa diseases ye hwe ya repeat say arthritis eno pemu ni enkase mu sasabro sisi ya de obi a nsem abu I was a shady few dislocation of any of the bones or joints. What the back car wow make us say hypertension and now when you diabetes and now when you kidney problem or nice attack. But modern brand now only ever 20 years. Now you will immerse some quite a year, Juma, and yet no quants you will infidel or one.
yɛde kyɛke nipadua no yɛwɔ laboratory sector yɛde hwehwɛ nipadua no emogya mu yadeɛ a ɛrekɔ so ansa na yɛde aduru aka ho sebi yɛakosua wɔ fie yɛakɔ ho school akosua adeɛ ebi mo fi tech ebi mo fi china ɛna yɛaka yɛn ho abom a yɛboa sɛ nipa dodoɔ bi a ɔbɛba yɛn nkyɛn no awurade bɛfa yɛn nsa so ɛde akotɔ ama wɔn eti onua a wɔhwɛ me wopɛ baabi akɔ wopɛ ayaresabea bi akɔ a tutu anamɔ wura Qualicare Medicals Limited yɛwɔ Kumasi airport runabout kwan na ɛkɔ buoku na sɛ antoa kwan ne so no wobɛtumi afrɛ yɛn telephone numbers na wohu wɔ afidie so na sɛ mmoa bi anaa ɔhaw bi akyerɛw so a tutu aminka bra na awurade bɛfa yɛn so aboa ama ahotɔ aba ne abusuafoɔ ne nnamfofoɔ nyinaa ɛso. Qualicare Medical Limited ɛyɛ physiotherapy units ɛna yɛkyerɛ mu woba yɛasoɛ a yɛwɔ yadeɛ ahodoɔ bebree a yɛsa aha yɛ massaging unit yɛwɔ machine a yɛde biemia obi a n'akyi dompe ne nkasa mu anaasɛ n'akɔ so ne joint ɛyɛ ne ya ɛno saa da nkyɛn a yɛwɔ UV light machine a yɛde atu nipa no so a sɛ mpo no ebi a na ne ntin ne blood vessels no baabi asisi emu akorɔto a ɛwɔ mo ntin no ɛma emogya no etumi edi afusane sɛ woba yɛaso a yɛwɔ yadeɛ ahodoɔ bebree a yɛsa ɛnyɛ nnuro nwa na yɛde ma wo yɛsan wɔ machines a yɛde edi nipadua no ho dwuma sɛdeɛ ɛbɛyɛ a akwan no nyinaa bɛnya n'ahoɔden yɛka yare bi te sɛ ɛyɛ male and female infertility a woba Qualicare Medical Limited sɛ ɔba a ɔpɛ awoɔ na awoɔ ho ayɛ de ama no anaasɛ bɛrima a ɔpɛ awoɔ na ne mpaboa no ahoɔden nim a obetumi ama ɔbaa anyinsɛn ɔmfa n'ani nkyerɛ ha ɛno nso da nkyɛn a ɛyɛ stroke obi a wanya stroke sɛ ne fa ɛna adwodwo anaasɛ nipadua mu no nyinaa ɛna adwodwo a ɔmfa n'ani nkyerɛ ha yare bi te sɛ kidney problem ɛyɛ typhoid junso mu yareɛ ɛne nam mu yareɛ syphilis gonorrhea deɛ ɛno deɛ na yɛ sɛ wode duru ha yɛbɛte ne kyɛ yɛba ɛmaa no nso ɛfɛ mu a obi a ɔwɔ fibroid sɛ yɛsɛ na awodeɛ no yare bi abɛdam ɔmfa n'ani nkyerɛ ha mmarima no obi a ɔwɔ ɛyɛ n'apɔ so taa yɛ ne ya anaasɛ mɛmo akɔ aba bi yɛtwa yɛ ho kɔgye nkrato yɛsan aba Nkwa Mmere dwumadi ɛna wohwɛ yɛne Dr. Panin ɛwɔ Qualicare Medical Limited ɛna ɛtwe nkɔmmɔ ɛnɛ yɛsɛ ɛma a munni atenka no wɔ akyire sɛ mpo wadu mpanin fie so menopause hɔ na wonni atenka koraa sɛ bia usa obi orma doctor nchichi nkra sɛ obi orma usa koraa nso wonnya bi da obi nso orma bia wo isu aduru bi na akɔfa nsunsan so bɔne bi ɛde abro ama nne watenka kɔ akyire koraa doctor sɛ odie wonni baabi a akɔfa bra Qualicare Medical Limited ombɛhwɛ kwan sonko so koraa ne ka limited na clinic no mo nam so mo sie bi mo kwaba mu atrete o mu ntino na limited na yede abeso so o mo se odwumaku ebi wa amanone Ghana ha baabi bia ebi ewo enti doc say no se obi a wo wisu aduro na wonye nsunsan so bone no omra Qualicare me pese me ne obi a wo hwe me to nchia se office se oyoba obema ukoyinim se oyire eni atenka wa complain actual na city mu ye dry e maninya cut ene keka ho bia for woni che Qualicare bra na oni emeto nchia yo dog ye mi amato for no obi the question about obisa menua na najua from Nsawam obisa say awo ho so yetimo boa na ma me eka ejumadi ni ho pa fibroid obi opa anyensen ye wo track opa awo mo ye wo track records e wo ho no mo wo di omra wo di bra yo ye bia matofo no atum na wonso atimi afred wadwenkyere aba wasem bia wo bia no no wabisa number no 0200 603 602 0200 603 602 ofre yes sir ofra no low TV volume na kra na ne akasa call ti se wo ye normal call e wo fi na me so low TV volume na kra aya na ya so musi ya so pa yes remo number is 0200
603 602 0200 603 602 na wafrede wadwen chire aba WhatsApp number no is 50547 779110 dog o ye change for pa one on tonchia yes obi aba dog yan fan hello good evening me pacho Nkwa Mmere dwumadi esu ni din ba bia kasa free e ma so me tsa si ya sam pacho kasa free ya ti sam ja che pram so yo me pacho wasem bisa me ba so yin mo yin wo serious me pacho say hello yes madam me program no mo yin me pacho ai me mo ta ba mi ka o me pacho so ye den o wasa how you mami me pacho ye ti o enti ye wia number no for doctor number no hello good evening yeah me pacho di me ba program no so kasa yeah me pacho di ni baby a o kasa free me kaza free me dey do koku dance me kaza free atwoma se pass me pacho wasem bisa doctor wa hawo ti o okay me bacho na age na send no program kasa oh no we dance rectal difference now we desirable people to do rectal difference yo mini ayeda CP doctor ebe fa wasem no na obe ansan so ntimi kra wa ha sisi na ye wia me pa cho frɛ number no ne e twetwe nkomo hello okay mami I'm say yeah me me aba na friend and ntina ye wo ha no double dia ba hello me pa cho ye ma wajo me pacho o ma woni so kakra ma ya odin ni ba bia o kasa free hello yeah me pacho odin ani ba bia o kasa free you got some o de Evelyn Angelina Angie me pacho o kasa free ba some kasa free abuaso me pacho doctor wa sembisa we na should be the doctor say let me problem by not the money to kota about to I mean the money have a person in my actual element and no say okay doctor Ben san wasem no enti wo de ni nyina se brother palike why hello masa ye mo aka about the bad medi so hello me pacho yete won kapa pacho udin ni baby o kasa free papa the phone calling o kasa free baby I rebi me pacho wasem bisa doctor wa ha hello me pacho yete won kakasa papa low hello yes oba low TV volume ne am I hello oba ma ye mo akwa ba ye joso good evening ya kasa free that's why I send Maya me kasa free for dia me pacho doctor wa ha oti o that's me worry but my habit is running to call but ever since I have me attend and secondly we have sex and my free me yeah yo me pacho yo any we dey koso ahwe dwumedi e mai e be yansan kama okay thank you mo je awu kura dogo bia ba hello
Hello. Yes, sir. Obi on my OT free TV nation. Okay. OT free TV nation. Yes, I will do TV volume number. Hello. 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 Good evening. Hello. Good evening. Mini abe my emo akwaba. Hello. Yes, sir. Omo ya no ma ogina so sa. Okay. Then tell me. Yes, sir. Mo ofra low TV volume no. Nani enkasa obi aba. Hello. Good evening. Good evening. Me pacho in baby akasa free. What's up from Rashida? Rashida, me pacho kasa free. What's up? You can free. Takwa. Takwa. Me pacho doctor wa hawo ti wa se bisa. What's up from Rashida? Rashida me pacho doctor wa ha kasa wo tie no wo phone ne so tie free wo phone ne so why. Hello. Hello. Good evening. Good evening, Nono. Me pacho wo din baby akasa free. Me pacho me kasa someone. In Sanwem. Pacho. Me pacho wo din. Your family happened. Oba pena. Me pacho doctor wa wo tie wa se bisa. Me pacho wo me how ni say. Debia ani ni mu ku be shebia. Sister me ke bi fa me ho ansa na. Me tumaye bi ka ken kan me ni bi. Just how the baby foul the idea. I just Ointment. Pacho I And the bad man your woman tinted because ointment yeah. And we are draw better to print. Okay, you see? You doctor, mammy, obey Casa, come up. Oh, and Tina, Quality Medicals, your bus is saying. Hello? Oh, you near me, Seremo. Oh, yeah. See, oh, dear, Fafon Talo was so yesterday, old friend will be a Jimuba money. No, out in the Casana, Yenisa Pepe. Why? Hello? Don't be a my. Very good. We share questions here, a banana. A trump for you, actually. Say, Yamano, 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 no problem. It's a member who I used to and be young boy. Is it, Mammy, and conclude your Hanomo? Oh, Babia! Hello? Hello. Hello? Hello. Me patch only no way cheaper, Mount so Kakama, while by man. Hello. Ma'am, me patch all Udini baby are cassa free. If I tell your friend no be Man be because of you crying. cries that you, me, Ma'am, and cries out for me, dear. If you are doing gravel, What's me chair will be I won't cry. Ma'am, me patch your doctor penny, I was saying beside. if I told you because you come dry, I know not what on the next. Me patch your Yabutre, Mammy be Yabutre. Can one send the crack and eat you? Why? You. If I told me too. Dry. Dry me. Not at some fellow that's happening. You were talking with me. And I think I mean, nothing comes to cry. Because you're getting an idea. To cry. Yo, Mammy, ye da CP, Doctor Waha. Obey you, Asen. Hello. Good evening. Good evening, Mini Abe, Mammy Pacho, didn't baby are cassa free. If I saw your family calling Sifa, because if I ready, I repeat, Mini Collins, me Pacho, Doctor Waha was in Bisa. if I saw my son, say, I mean, I may know. And so nothing can I watch it. Fine, A chance and about. a check and sign number. You, Doctor Waha, will beat you. Me Pacho, hello? 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 Hello.
Me pacho yet to one kaki to every old mound is so kakra am I away. Hello. Me pacho din baby a cassa for me abema. But also, Udin any baby our cassa free. ah, Hello? Oh. Hello? Hello. Oba hima mo akwa abadeba Nkwa Mmere dwumadi so. Hello? Hello? How can you? Hello? Hello? Hello. Mommy, I'm Wakaba. Pastor, good evening. Good evening. Me pacho din baby our casa free. Pastor, Pastor Azim. Azim, pacho din. Pastor, Family Vero. Mommy Vero. Me pacho. I am Pastor. Hello? Hello. Me pacho yeti o mommy. Pastor, me ware no. Master Gato. Pastor. Wale ye na atiko. I am out back. I'm you my position. If you want atiko. I want to talk. Ade umu koti ahoma na. I'm too. Oh, who ye na atiko. I am over Master Cat. What's up? Oh, doctor wa o de fatu su doctor wa obe kasa wa kama pa. Yem fa we ya fa we yem fu ye. Hello? hello, Hello? hello. Papa, good evening. It was a program so. Me pacho wo so pa udini baby akasa free. It was free. Takwa. O kasa free takwa Hello? udini woni wo achiri pa ma oni so ma ye why. Hello. Papa me pacho udi any baby akasa free. Hello. Hello? You dog, I'm saying, Yeah. so kasa. All right. I think the course. Yeah, the course na ebisia na yentimi emobon sem so. And some of market can now go on mouse and I say a dry Yeah. and moja tuno nadia de. Then na ye sexual dysfunction symptoms no. Ne ma who say sa or how no e wo ho no. Ya base ne di kan e beboa awarefo. Ni titiro pa ne ema. O ma me kan ho. Oba bia e ka e wo sa. The dog Do na wo sa. me na ndo ko. Yo mate. Eti me di fa afidie so. Ama oba bia o teminka. E ye o ha kakra bi. So na mona black quality medicals. Be 2 weeks in a woman be over 45 years. O say dog say my mama haya and come nim say me nipa dua we say atinkan e den ewo. Oh, and manage a man because so when oba e dana say on atinkan bia. Now be man who timi ne dama ho to. Na so much oba no was sacrificing in life. And the amount. It is somebody who was away, he was a no. Not quality medicals, this solution are panel. Papa, Miss Row, one would really be castle. Bra quality. Before you found a bra. Now you one. Not almost sebi. Dog, Emma say quality man direction because an amount for friend near than quality a fine more. They say quality, you will be back to pay you, Ashanti region. Kumasi. Obe group Masia. Kabe Fabia, airport runabout. Utu airport runabout, quite airport Antoine. And now go chrome quine nape. Bisasa, oh, here or two a sick and rabbi. So, if the airport runabout one more air, but that's a old team. Simanu will be drew. Who say what plaza, but thank you, Cassia on Sabin Kumso. And yet, and now a man one thing come 120 days or Yadibia. Prostate problems. A woman's fibroid.
arthritis and no penny could dog ye brain inti ye mfa number no and ma ahwefo number no ye 0547 779110 0547 779110 0249 501104 0249 501104 yesterday yene doctor e sorry pe number no Fred doctor nene ntwetwe nkomo de yade bia doctor wose na so ye yade omun sai mienu pe etwere na kwata sabi etwere na kwata yade wo wiase a doctor omun sabi wo mo eni ade yade bia ene na wotwe besen ehia na me patcho ma me ma wo asem de bia bapa sabi nyame wadom wako suku awie ene wako SS awie o university ene ade woni matwero ni makenkan kama quality epe adwuma yefo marketers na marketing na yefo a omo adwuma ye pentu de o ba afa won krata ebra frɛ number no wo ye adwuma yini yesrɛ nye obia bia obi a wako school ni matwero ni makenkan free SS ko bia o ba na de won krata aba normal way yesrɛ obetimi afrɛ number no 0244 0249 501104 0249 501104 and 0547 779110 ubetimi afre number ni bia sa number we na na meso wo yare baby a wo bia bomoden na bra fre doctor ombeje wo fe na omene akasa ni amada doctor wasemtia na yen sorry because of COVID-19. So only in common, let's say how yes, by 9 year, it must send in the room amount. Now you show quite over fast and soup. And the best tea of tea seen that is a person area how one day, not two and a more ebra, free not only in Casa. Na me aduma na what you said they say from a man doctor penisa because the person poor a man nso feel bi no mo so e feel see nso e person all right and then week the best thing is here oh sabre ya no so kusi na ene mo enhia ayi jo abusuya for ha na brebe makwan me adi dwumadie asi nyame boa dasene ye besen hia me amedi dwumadi ho chia mediane Owura Asamoah no makwaba at the Nkwa Medical Limited they will come and say airport roundabout kwanya ekobo kromo Ultra Police Junction e hwana Nkwa Medicals aseye anase hospital a e wo kuma say krodua mu na ebota yesi enisu se ba de be fa yensa so aboa nkofo dodo a wo how e wo ni padua mu kan yarewa diseases ye hwe ya